paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, umayak man agpariir dito tersena, marikwanang. Tani, pirme ti pudot ti panawin nita. Ay na, isunsapay nga awan umay gumatang tamasadot arumwa dagiti tattaaw. Ngamen, uray agpayong ka, talaga ang nagpudot. Kita apay ngay ni Marituyang ne, kita man ne. At na, kasla agirig-irig mat amag na. Ay, nabartak samay. Maululaw sa amat. Ay, iso nga agirig-irig. Tamaulaw siguro, tanabartak. Marituyang, agan ano ka? Apay akasta ti pannagnam. Ay, jakman amaw, no anya ti pagululawak kukumaray. Anya ka naw? Maulaw ka naw. Na, ay, Marituyang, apay maulaw ka. Ay, daytoy sapudot ti panawon. Wenno daytoy kinaawan ti makukwartak ti makagapaw. Ay, uray siyak nga rod. Maulawak mat. Itay pa'y bigat ang marikrik nakdaytoy. Da kayo lang, ay makalawas matan nga agulaw-ulawak. Kunak man no siyak laeng ti addakas to'y amarikrik na. Uray gayam da kayaw. Ay, gapon samot iti daytoy akinapudot ti panawon nita. Wano, daytoy kinaawan ti kwarta tayo, ti pagululawan tayo. Kat gaputa maulaw tayaw, tawan makukwarta tayaw. Kasanungay. Awan pa'y buena mano, katnay anya ti orasan. Ay, katda kamin akan ni Marituyang timang buena mano itilakom, marikwanang. Kasano kayo ang makapagbuena mano? No awan mo't kwartayo, ako nayaw. Apay, san amabalin nga buena mano iti utang maray. Wen nga rod mare, agbuena mano kami man iti utang. Mayat maribanang. Suerte ti agbuena mano iti utang. Ay, katuwan agkaramayat. Ay, sumardin kayo. Ay, ura yula ikatakatawa. Ay, saan kayo apautangan? Agbuy na maano kayo kat iti utangan? Saan na mabalin Kunami, ano mabalin, mare. Ay, matuangak samot tani tinakaro nga ulaw ko. Nanay. Makita marikwana. Matuwang ka noon ni Marituyang. Matuangan? Ay, matuang ako ni ti ulaw kao. Itaraytan ija ospital, wala. Ay, saan dak nga itaray ija ospital? Kasano ka nga rod ang maagasan? Kunak nga raw da pautangan na kaun. Umdasan day tanga agas ko marikwanang. Anya? Ay, sos. Ay, maulawak samot. Ay, saan kayo mo't nga agita na maulaw, Ay, pautangan na kami ngaminan, marikwanang. Na Tapno agimbag kamen iti panagulaw, me. Ay, unay daytan nga style yaw. Nagtulag kayon samot. Ay, maulawa ka talagan, maribanang. Ay, matuanga ka. Ay, uray siya. Ay, maulaw ako na. Ala. Saan kayo na maulaw? Tapautangan kayo. Ay, maray. Ay, simbayatin tirignak. Namimpinsan anapukaw ti ulaw kaw. Ay, uray siya. Badang! Nakaturog ka manan ng malaldawan. Ayunay kami tay. Makapakingtod kami tuyang. Ayuray ala na murmura yan. Aglutukan. At may lutaw. Napanak imutang di tatersina ni Marikwanang. Pinautangan na ka? Kinunagdakkel din nakasurat di sangwanan ti tersina na. Abawal ti utang. Nagin uulawak nga raw. Diri na maakun tawang kanintan. Anya, naginuulaw ka. Hey, mapanak sa amit aginuulaw Ay di naktuladan tamakadlaw ni Marikwanang. Lutwam kit den day ta inutang ko abagas kan si daan. Day talamat maturog tar aramidam. Anya kumangay ti kayat mong aramiday. Ay kating kalinisan di bangkag atap no makamula ka itinatang. Na ito yung kinapudot ti panawan. Ay, pagpakawan mo ta. Maturog aglangan nga agmalmalan.
Kaya't mau, ang maulawak iti kinapudot na. Sino nga ta di agor orok? Imal aldawan. Sapay nagpigsa. Kun ka. Ni Inteng. Riingak man. Inteng. Ay, agriing ka. Inteng. Si Mangpet kamat gaya man. Kun Anyat aramidam. Nakaturog akit kitam. Kunak man no napan ka ije barangay hall. Ha? Ay, masadutak na nagpudot. Ay, kasanungay dagiti trabaho nga agor oray ijay. Ay, bayam nga aguray da. Ay, aguray ka. Anya day ta igamaw. Inutang ko kan ni Marikwanang. Ha? Bagas kan si Daan. Ay, agluto ka man nga raw, tanay. Medyo maulaw akong itibisin ko. Ay, una yun. Abin tayo samot diti kabildatan kat makarik na iti panagulaw. Ay, da ito'y ngamin nakaro apodot ti panawon ita. Siyak, maulawak, gapu iti kinaawan ti kwarta. Ay, wunsa awan mat kwarta. Amin tayo, awan makukwarta na. Ay, ti kaglangaro din ti panawan. Ti kagpay ti pita ka. Yan. Ingkakid agluton, bumangon ka ditan. Huston ti pan naturog mo. Nasubra mo ti maturog. Ay, uray sobra ti turog ko. Si katiagluto ta bumangon to inton makaluto ka. Ape akas ti panagdam kwaraw. Nakainom ka? Saan kagawad? Sana ka nakainom? Agtumba-tumba ka, Mal. Maulawak nga raw. Amin tayon samot, tandito'y kabildatan kat makarikrik na iti panagulaw. Awan ngamin kwarta. Kat, kasano kumaamaadaan ka iti kwarta kat di ka matagpaspasada, iti tricycle mo. Makapasadot mo't ngamin tagpasada ta nagpudaw. Ita, agreklamo ka, maulaw ka, gaputawan kwartam. Mabalinti umutang iti soft drinks kagawad. Diyan ko man nakalamlami es. Ay, may sa kamot. Umay kamot lagayam umutang. Bayadak tawin to na da kwarta. Kanon to, amaadaan kay ti kwarta. Kat saan kamot nga agtrab-trabaho? Pautangan da ko na, tamakain inuma kaon. Isun sa ti pagululawak. Sige ka, numatuangak dito isang wanan ti Tersinam, basol mau. Aso, sinyaramidan nakpa iti basol kaw. Iso pautangan na kaon. May salayang matabuti ti soft drink ti utangay. Pangagas ko lang iti panagululaw kaon. Ay, unay kamutin pare. Ay, saan ka nakita pare? Pwede nak makita magmagnaak dung pare nakidain. Dandaniak pa yung natwang. Ay, saan mo ta pare? Talaga lang nga saan ka nakita. Kaputa maululawak. Ay, imposible. Di nakita. Ay, maululawak kami na talaga. Ha? Sanay, nagkaro ti pudot ti panawin na. Si kalaang ayati maululaw. Ay, uray siya gayam. Maululawak mo din. Ay, katagpada ta pare. Ha? Ay, dahito'y kinaawan ti kwartak ti rason. No, apay nga agulawak mo ti 1/4. Oh. Ay, wensa. Tauray siya. Nanipot idi awan makukwartak. Maululawak mo din pare. Ay, inak man iturog ki di. Ay, agawid kan pare. Ay, wala. Naggapuak mo't ije barangay hall. Kit nung mapanak dito barangay hall pare. Ay, saan ka na mapantawan tao dita? Apay ngawan. Pinagawid kong dagiti kakagawad. Uray siya kaagawid akmutan. Makaturturog ak ngamin. Ay, mapanak ko mga rod agpatulong pare. Ha? Ay, agpatulong ka? Wen pare. Ano kasano ang amadan iti dano may irigasyon. Tapno makapagmula kami mitin kinituyang ka. Ay, kwa. Saan na ka matulungan? Andang iti maitulong mikan ka. Oh. Ay, pagpatulungan ngayon no saan ada kayo nga opisyal iti barangay pare. Tilan tumat ngamin malaglagip mau. Agmula-mula ka pa lang. Kahit na pare, iso ti solusyon. Tapno madan iti kwarta. Masapol nga agmula.
Maulawak paikit din amang panunot iti dayta nga ibagbagam. Inak man la maturugan. Apay, nagapuam ka ba dong? Mapanak ko dita barangay hall. Ang mawanmat ka no ti tao dita, maray. Talaga nga awan. Tapi nagawid na kami ni Kapitan. Nagpudot mo't nga minunay ti panawon. Way, nasabat ko itay. Mapan ka no maturog. Kit mapanak ko maagpatulong. Takayat ko iti agmula. Agmula ka? Way, iso nga mintimbaga ni tuyang ka. Kanayon nga agreklamaw. Takanayon ka no, maululaw. Ay alangan nga may manan dito Teresina. Kat ipambar na ang maulaw. Tapno umutang. Dayta nga rod kay. Mabain akong mare. Utang nga utang. Mala, agmulakan ka ba dong? Ammom nga men, da kami nga opisyal. Nga awan makukwarta na. Maululaw kami mat, iso akasapulan may tagi na na. Apay nga ay tawan mo't tinakapila dito'y paradaan at tricycle. Awanan ti mayat nga agbiyahe, nana. Apay, Masadot kami na tricycle driver, ta nagpudot ti panawangin. Maulaw kami paikit din kahit kasano nga rod ang makaudong ak ngayon no awan pasada. Ay, agudong kaya. Katuan, makita mo't anak kaigamak itibas kay. Mala, ano sa nga roden ti tricycle ko pagluganan. Apay aya, Basta, lumugan kan. ay nakwaraw kaanutan tupay ang makadanon ijay ilay. Kat ang sarda-sardeng mo dati tricycle mo. At adupay ti panagsardeng na ngam jay panagapantina. Isungarod ako nagnganusan. Na, nagsardeng manan. Agandar ka mutin Agandar kan kunak na Na, masapol pa ya pampagam tapno agaban kay. Jak namin maibibiyahin nana. Si madutak namin ngagpasada. Na, nagsardeng manan. Pampagak manin Ay unay matang. Aldawan, nagpudutan ti panawang. Maulawak tumanan iti pudaw. Diyan ka matanagan. Basta pampagak day taon. Agandar manay. Imbag pa'y ni kumparim abadong. Tanakitak alimbabas dito'y balay itay parbangon. Taapay alimbabas. Nagsapan. Sa dino nga, ti papanan na. Mapan ka no, ijay bangkag na. Anya ko mga ti aramidin na ijibangkag na. Siyempre, mapanag mula. Anya ko mapay ngay. Makamula mo't ayakit, nakapudpudot ti panawin. Ban-banugan na lang ti bagina. Kasano ako nam abambanugan na ti bagina. Kat nakapanunot iti wagas, tapno maadaan iti kwarta. Sika ngay, awan lat mapanunot mo, tapno maadaan ka iti kwarta. Anya nga awan nga ibagbagam mo dita. Mat maturog ka laang mat ngagmalmalam. Kasano nga rod, amadaan ka iti kwarta. Urayak nga rod ti honorarium ko. Ay na, manula ang madya honorarium mo nga orayam, inteng. Ay di kakot mapanag mula, di bangkag mo. Ay di nakman surwan. Nay. Ay, kasano nga taitan. Awanen ti maisa ang inton bigat. Naibusan di inutang ko kan ni Marikuanang. Ay, makaulaw at talaga ti kastoy. Nay, kwarag. Anya day tararamiday. Tartarimaan nagda ito'y tricycle ka o tatabataw. Kababay nga ipasadak no agkarasardang. Kasla kakalkali mga minday ta tricycle mo. Inton malpas ko ang matarimaan. Wasi nga ka na imbag. Tapno napintas no ipasadak. Ay, di pala ko mga inaramid mo day ta. Sakla na kaamiris, itinlugan ko ni Nana Tuyang. Kasta ya. Nasken nga agtrabaho tayo, tapno maddan tayo iti kwarta. Narigat itan, ti awan kwarta na. Nangaro na itan, napudot ti panawain. Agulaw ka, apirme. Ay, pudno day tatabataw. Iso ang madigayam ti naka-istambay latan. Sino nga ti tataulan di aso may? Salaki! Hey!
Asino ka ngagtatakaw? Awan matakaw mo dito'y balay. Among awan, pare. Ha? Kinsa anak nga may agtakaw dito balayaw. Lumabasak lang. Nagsapakan lumabas pa rin. Ay kat mapanak man hindi ta bangkag ko pare. Aya, Narigat ti maldawan, ta napudot ti panawain. pudno gayam ti imbagan ni Banang. Mapan ka ijay bangkag mo. Ay kat wala pare. Mapan ko man kita, dagiti mula. Ay na, nagmamayat ti tubo da pare. Aya, ngam dinakman papaapalan. Ay kat sigurado nga adun to ti mailakaw kabunga da pare. Ha? Kat no adun to ti mailakaw. Adun to mat ti kwarta. Na? Ay kat saan to mat na maulaw ni tuyang ka. Tadun to ti kwarta mi pare. Kat nutikag. Kasanuan nakamula ka? Impamuspusak pare. Oh! Nalakalang, mat nga'y pamuspusan. Ay, maulawak, Enteng. Ha? Jakon makaluto iti kanam. Apay ngay maulaw ka dunghaw. Awan kwartak. Awan maigatang ko iti mailuto. Nasken nga agtinulong ta. Agtinulong nga. Mapantamat agmula ijay bangkag ta. Kas inaramid da paribadaw. No nagpudot. Naaramid to pa'y da paribadong. Di takit din kabailan. Intan, tapno makaadota ti may mula. Agam kabailak nga ta. Kat maululawa. Maimbagan to, di ta panagulaw mo. No, adanton may gamanta akwarta. Sige. Intangarudan. Limpyo matan ti panagnam maritoyang. Saan kan amaululaw? Nadlaw mo mat gayam day tamare kwanang. Gun, sana kun amaululaw. Imbagman no kasta. Siyak, adapay laang panagululaw ka. Nay, apay ngay maray. Ay na, maulawak amang kwenta kadagiti utang yaw dito'y tersinak. Ay, agasak day tanga ulaw mo maray. Tagbayad akaun! Kasta, ay imbagman. Naikat matan nga agpay so ti panagululaw ka. Katuan na! Ay, nay, nimut maribanang day ta sumungan. Ay, maribanang! Maululaw ka kadipay! Ay, saanan? Adagamin kwartamin kan ni Enteng. Ay kat agbayad kayo nga rodan, tapno saan ako na maulaw. Mala, tapno mapreskwan tayaw. Mga lakaman nga rod itinalamiis as soup drinks maray. Ta inumin tayaw. Ay kasta ati mayat. Agbayad kayo lang nga rodan, gumatang kayo pa itilakaw. Siyakmat ng tigumatang iti tinapay. Agpili kayo iti kayatyaw. Jay adda palaman na wano awan. Ay, di kang ginaan ti pilyag. Marikwanang, ayan ditaw, di kang ginaan alakom at tinapay. Adda dita sango maray. Pilyo mo. Ay, kabaranggayan. Agtrabaho kayo, tapno adda kwartayo. Ala, sige. Dito ang pinagdibusan ti Sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenday Toying Estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.